ngeke ngisho ukuthi maningi kakhulu kodwa kubalulekile ukuthi siwafunde khona sizohamba ndawonye. Akuyona mistake bazalwane kuba silapha, akuyona coincidence ukuba silapha. Kepha uThixo esimkhonzayo unenhloso ngale service yanamhlanje. Akayena uThixo owenza izinto nje ngokuzenza, kepha unguThixo we-purpose. Kukhona isizathu ukuba mina nawe sibe lapha. Kwenzeka ke sibe khona ebukhoneni benkosi bese uSathane athanda ukuyijika lento ibe ngezinye izinto eziningi, ingabi ngaye umnikazi okuphila kwethu. Kwenzeke konke umqondo wethu uvumela ukuthi kwenzeke konke, ulandele konke, bese usala ekufuneni ukuzwa ukuthi ukumkani wokumkani ubehlele ukuthi athini, ubehlele ukuthi afundise ini, ubehlele ukuthi ayale kuphi, ubehlele ukuthi afundise kuphi, ubehlele ukuthi aqondise kuphi. Ngicela usisi egameni likaJesu sihambe naye engathi ngahlangana nemali nakungenzeka egameni likaJesu, sihambe ndawonye bazalwane. uThixo uhlelile inkonzo namhlanje, wayihlela ngokwakhe, wayenze nguThixo. Ngizocela bazalwane sifunde the gospel according to John, incwadi kaJohn bazalwane. Lapho sizocela siqale khona. Sicela siqale lapha ku chapter 4 egameni kaJesu Kristu. Sifunde lapha